Dosta ljudi pljuju po agentima, nisu profesionalni, simo tamo, ali isto je jako teško tržište za agenta između vlasnika i kupaca, ali ti izleti neki, vjerujem da toga ima dosta, to obraditi, pokazati stan 27 puta, Da, ispadneš turistički vodič. Vodič, da, tako da imam ljude koji me kontaktiraju, ali i često dam ljudima savjete, recimo ovo je dobar investitor u Zagrebu, simo tamo, toliko košta stan i onda oni, mogu kupiti nekuda na selu van Karlovca kuće i imanju za trećine cijene toga stana. Pa da, možeš, ali nije to isto ko centar Zagreba. Recimo na Braču, bio me neko našao na YouTubeu i bili su zainteresirani za kuću uvali od kuda je moj otac i 5 generacija moje familije. To je mala uvala, moj otac zna svaku kuću. I kaže meni, otac, čuješ, ta kuća ti nema sunca, to je puno vlage, a ovaj prijatelj mi prodaje ovu na drugu stranu uvale, bolja je cijena, kuća je dobro izgrađena, pošaljem tim ljudima iz Australije, oni, nama se ipak sviđa ova druga, onda ne slušaju savjet.